Nisaun kasiyatun ariyat reng bini akalampian keng pada ben se abeng akalampian beni abeng kang akalampian keng nalbut padeng kapi bu cele padeng apa nah ada talena apa ada talena Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore obagi tadi beni masalah mandina tapi cak papadeng kau orang laki sebeni mahrum lagi. Siap buk? Jadi gula kuk muni pandina ya tore mandi kadem jeding. Mungkin mandi kau tu keluar sambian maka bi sambian kau tu beri tabir cak papadeng kau orang laki sebeni mahrum. Nikah kelakuan haram tapi tak segeresah. Madura boleh mun pelet kandung nikah hadirin pasti bini ipanite ketelor. Beda. Ni beda kia kata. Ada ki. Beda. Banyak. Pola pengolahan curah banting dia. Atanya dia banyak. Nikah telur nikah hukum haram nikah termasuk mubadir jelas. Jadi mun telur aja itu mungkin goleng tak apa-apa lah pancor. Telur lah guring geluk. Jami lah beda bayareng Madura. Terus kadang mesti bini pah epa Mekah nyior esebak teti dua pah ibu ang kabudi erotekku keker mun keker de iya anang lake mun de iya jami lah beda bay mun de iya melentok de ilake mun keker lagu lah mikir mun bentu de remah keker nyior ya. Mireng malang dek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kebiasaan saya tak sesuai kalaban syariat tore sambuam bakiki. Mantar kula benajunan eva selamat sareng Guste. Mangkana hadirin kula ben sampian syariat ni kamak le tepak kutungang kui ilmu. Syariat ni kamak le tepak kutungang kui Makanya tiapun ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ring ibadah ada ilmuna kare banyak kare lesoda kunana. Kotu ilmu saya baga ada mun tak andi ilmu to mun takbir rebungkolan ben kiai Allahu akbar. Ken saru ngepulong. Bedangki. Tina makita degahu akbuar. Sepenting pe jangan cocok kalaban sari. Ya cak le cak gelu. Wah, alah. Ya tak tedung pe gelu mun. Lah. Ya kan beda kan. Mungkin orang kata jil tur kadang bodi stek semua tu. Lah, elu. Pulpen malaikat tegangal to. Ya beda saya cak gelu. La. Yang malaikat cinta pokok colok ngarai kok. Makanya harus pakai ilmu gi. Saya sering menemukan orang sholat itu cangkimnya ada di luar. Apanya mana? Iya dia. Apa? Dagu. Iya pokong dia. Dagu pada bari beda tidak bacang. Yang nyamai dagu, yang nyamai bari lo apa? Pokong dia, ada bukre. Cangkim ini termasuk aurat. Nggih? Orang yang sholat kalau cangkimnya itu ada di luar, itu bajangnya luput. Bajangnya taas. Makanya sampean mun ngangkui ruku sedaya enwa, sampean sebelum ngangkui ruku kodungan gelu pet gelu. Kodung are sampean sedeka gelu nih.
Lecak. Sang lecak. Ya, sebab kalau bengar aja ke dulu, bengar keluar boleh. Jadi sambian kodungan gelur Buk saya budi. Oi, halo. Neka bet gelur ni. Janyak banyak petong polo kali boy. Mari bet mate sambian. Mari bet ban kodung pah rukun apa sanggi. Mon langsung ngarukuan sampean cangkem luar kak dinto bejenga tak sain des syafi'iyah ki pada remes beri cangkem katu netok ya niat norok pendapat imam sing nguliaki tapi kan mangken karena guna benajunan ampun lah oning untuk as-syafi'i kak dinto tak nguliaki topoe ki topoe buk cangkem manega topoe Hah? Putrana kiai. Putrana aja. Oh benih. Jelas-jelas cangkeman ni kaki. Cek badeng buk. Aslina mun cangkem ni ke benih aurat aslina. Si aurat di bebek ni kang. Mun dia ada ni kang benih aurat. Cuman sampean mun rukun ngepes nikah. Nikah cepon ko ida fikih wa kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sampean tak mungkin eko cak nutupi aurat tak bisa dinyatakan sempurna kecuali itu apa pelebih ka dia nah le melebihi kala ben sampurna nikah atetiaki sampean wajib karena tak mungkin sampean eko cak sempurna kecuali sampai lebih sampai dia ada. Paham gi?